Riria murimu wa COVID-19 watuthukire bururi mweri wa kathatu mwaka uyu, thirikari kuvitukira ministry ya ugima wa mwiri ni yanirire mitaratarire a Kenya mangiahimbirie niguo kwithema matikanyitwo ni virus ya murimu uyu. Imwe ya mitaratara iria yaigirwe ni vamwe na ministry ya ugima wa mwiri gukanyirira andu kurivira motungata na njira ya thimu. No ona kuri na uguo, amwe ao njoria na makiria atwarithia a nduthi makoretwo magikora giterengere gia turia neme kuria vuva wa kurivira motungata matumaga ndumiriri kuri kambuni cia thimu niguo kurungamia marithi macio. Ni utungata mwega ukumateithia go separate bia iria matumirwo cia mundu kiumbe na cia biashara, nigetha matumirwo bia kwa pochi la biashara gusi mundu ngihota gucokia bia icio tondu ni tuiguite complaints ciao kuri andu mamarihaga magacokia. Corona ilipokuja ilileta challenges ambapo walisema watu walipwe na M-Pesa, lakini wana bodaboda wengi walikuwa wanalipwa, unapata pesa yako imekuwa reversed, hauna ile pesa tena. So ndio tumeshirikiana na Safaricom watuletee kitu inaitwa pochi la biashara, ndio mtu wetu akilipwa pesa haitaweza kurivasiwa. Kwa kavinda karasa atwarithia a nduthi makoretwo makiorotwa ni undu wa gucungirira mitino ya varavara, no akiama giki ni gikunyitanira na thirikari niguo kuthomithia atwarithia onthe a nduthi mawatho ma varavara. No ana kuri na uguo, aciari aria mari na nduthi ni makumitwe ni undu wa gwitikiria ciana ciao gutwarithia nduthi mugaru na watho. Serikali imesema kwamba itatrain bodaboda wote Kenya mzima kuanzia next year mwezi wa pili, ambapo sisi kama wana bodaboda tumefurahi sana na tumeongea na serikali na wakasema wataweza kutrain kwa bei ya chini sana ili bodaboda wote wapate mafunzo Kenya mzima. Ni mitino ni miongerereku na yongerekete nundu especially kavindaga ga corona ciana iria nyingi ite cukuru cie miciiri, koguo rakoria aciari amwe ni marekeretie ciana ciao ciuke guku tauni kutwarithia vikiviki. It's not bad, but at the same time nikira ningira muciari wa mwana waku vikiviki na ndena driving license kate muthomeru gutwara vikiviki ni ta rurigi wa muvathi agecurie. Koguo ndukarakare ana ndukaurie ngai ciuria ungegua ni arakwirira na kunjirari na ni turagiru kurwa na ovoro cio na ni tuku ask the area county commandant na OCPD matunyite mbaru na the area OCS matunyite mbaru tuvote kumaretera ciana ino niguo atiri aciari mavate kuvurwa penalties kivesa na vikiviki makona makigwa guoya. Maugite no mekuthi na mbere kunyitanira niguo kutheremia biashara ya utwarithia wa nduthi wanathengia gukora kuri na ateti maragiria kureta migao kiamari kiao. Maono yetu kama wana bodaboda, kitu ya kwanza ni kukuja pamoja, kukua na unity ile ambayo italeta vijana wote pamoja, ndio tuweze kujimudu kama wana vijana, ndio tuweze kuendelea kama wana bodaboda. Tukiweka zile pesa zetu pamoja zitaweza kutusaidia, hata tunaweza kuwa na bank zetu, tutakuwa na spare shops zetu na supply chain yetu kwa sekta ya bodaboda, na mtu yote akipata shida hata kuwa na ugumu wote, kwa maana chama itakuwa imesimama na yeye. Ni tukoretwo tukigayanio tondu ona tari wahota kuona twarikia kuma haha kuri andu angi meguka mauge onao ni atwarithia nduthi na mende kugayania andu, no nyende kwira andu nduthi maikare manyitanite na menye unyitaniri witu o toria our president aratwirire ucio no guo gituma tuheke gitio na tuhote gukorwo twina kindu mihuko-ini itu. Vandore Vainoro TV kuma kaunti ya Embu, Beta kwa Peter Mongai. Unajua mtu alinikasirisha sana.